Ka tahi anō te kaunihera ārohe o Manukau ka tīmata ki te tūraki i te whare tawhito o Ngaitai i te Umupuia ki roto o Howick, kia tūke mai ai tētahi whare paparua hō ki reira. Engari, kei te kino ngā piropiro o te uepu hapori o taua takiwā. He māra e tohu ana i te whanaunatana i waina i te Māori me te Pākehā. A te wahine a Millie Maud Nixon, nāna te moe ha, nāna i hoko mai tēnei whenua. Ka hare ki te iwi o Ngaitai ki te pātai atu me e pai ana kia whakatungia tō rātou tupuna whare i roto tana kāri. Heoi kua tīmata ke te kaunihera arohe o Manukau ki te turaki i tēnei whare i whakatūria i te iwi o Ngaitai me Amelia Maud Nixon. Manukau City Council took on the relationship that should have been between the local Maori groups and the Howick Community Board. That's where the relationship should have been. Koinei te whare tuatahi i whakatūria i te tau toru tekau mā ono e Ngaitai me te kai whakaū o te wāhinei Amelia Nixon. No te tau 2004 i tahuna ai te whare e te ringa o te nanakia. Whai muri mai ka tangoa Ngaitai i tō rātou inua tipuna i te whare. Mai i taua wā i riro atu ai te mana whakahaere ki te kaunihera. No rātou te whakaaro ki te whakapau i te whiturau mano tāra neke atu ki te whakatau i tētahi whare paparua hou. I'm very concerned about not so much about the 40 square metre building, but more about the 60 square metre ramp that I think will spoil the garden. Pewhia kaha tātou ki te ako me ka are tātou ako te ao. Hei tā te kaunihera ka tū te whare hau hei whare mā te hapori. Heoi e whakapono ana te poari a hapori o Howick, ka tū ke te whare hau hei whare Māori, te tahi a huatana kaore i te tau tokona e rātou. Kaunga no ngā rātou kōrero, kei tēnā anō, kei tēnā ngō rātou whakaro, ngā rātou wana, ngā rātou whakaro. Pati i roto ngā mahi e pāre ki te whare i tai mai katoa te ao, tamariki o te ao katoa. Ko te whakatau ia ka tū te whare hau, hei roto i te wha marama e tū mai nei. Ka pare tā whai, te karere.